салом дӯстони гиромӣ, ҳаводорони забонҳои хориҷӣ. Дарси 16 аст аз силсила дарсҳои туркӣ аз китоби Истанбул А1. дӯстоне ки дарсҳои моро пайгирӣ доранд, аз китоби Истанбул А1 дарсҳоамона идома додистем. Истанбул А1, Истанбул номи як китобе ҳаст ки аз чанд муҷаллад иборат аст. Масалан, Истанбул А1 аст, Истанбул А2 аст, Истанбул Б1 аст, Истанбул Б2 аст, Истанбул Ҷ1 аст. хоб, яъне 5 муҷаллад китоб иборат аст. ва ин А1, А2 инҳо чӣ маъно доранд? Яъне Истанбул А1 ки шуд, ин сатҳи ибтидоиро дар назар дорад. яъне Истанбул А1 ки шуд, сатҳи миёнаро дар назар дорад. Истанбул Ҷ ки шуд, сатҳи болоиро дар назар дорад, яъне сатҳи пешрафта. дӯстони гиромӣ, дар хотир дошта бошед, дар дарси гузашта калимаҳоро гирифта будем. дар бораи калимаҳое ки дар бахши якуми ин китобот, қисмати якуми ин китоб, яъне қисмат бӯлум мешавад. Бӯлум яъне биринҷи бӯлум ёки бӯлум бир, яъне қисмати якум. ва калимаҳои ҳамун қисмат, яъне калималистаси ё феҳрасти калимаҳо инҳо буданд. ва иншоалло ки гумон дорем ки шумо низ инҳоро навиштед ва аз ёд кардед, то ки дар дарсҳои оянда ягон мушкиле барои шумо пеш наояд, ягон танқисӣ накашед аз ҷиҳати камбуди луғат. ва инҳоро дар сабшества низ гузоштаем. метавонед аз онҷа инҳоро бигирен, рӯбардор кунен. ва ягон савол, пешниҳодо бошад, боз метавонед дар сабшества нависен ё ки дар Инстаграм нависен. Дунёзабон нависен, мебарояд. ҳар чизе ки аз дастмон биёяд бидонем, мегӯем ки инра медонем. агар надонем, мегӯем ки чӣ гуне ки дар ҳар дарс мегӯем, яъне то ҳол мо дар ин ҷа нарасидем. дарсҳои мо одатан барои одамои навёдгир ҳастанд, навомӯз ҳастанд. ва имрӯз дар қисмати дуюми ҳамин китоб расидем, яъне юните, маъзарат дӯстон, бахшиш як лаҳза. хоб, дар қисмати дуюми китоб расидем. чӣ гуна гуфта будем? қисмати дуюми китоб, яъне юните 2. хоб, дар ин ҷа навиштагӣ ҳаст юните 2. хоб, дар ин қисмат мо шумо чӣ мегирем? яъне одатан ин китоб пеш аз ин ки дар як қисмати нав, дар як бахши нав дохил шавад, барои мо пешниҳод мекунад, мисли феҳраст, яъне ки чӣ чизҳоро мо мегирем. яъне дар ин ҷо беҷерилар навистагӣ аст. беҷерилер маҳоратҳо мешавад. беҷерӣ маҳорат. як лаҳза, як қалам бигирем. хоб, беҷерӣ яъне маҳорат ва беҷерилер маҳоратҳо. маҳоратҳо. хоб, мо дар ин қисмати китоб кадом маҳоратҳоро аз худ мекунем? кендини танитма аз худ мекунем, яъне маҳорати шинос кардани худмона, яъне худмона чӣ хел ба як нафар дигар шинос мекунем, ҳамин маҳоратро
az xud mekinем. Sayıları söyleme, rakamhora guftan, şumoralara guftan az xud mekinem. Form doldurma. Xo'p, sayı rakam mishavad, sayıları rakamhoro. Söyleme guftan mishavad. Form doldurma pur kardan mishavad. Doldurma pur kardan. Xo'p. Form doldurma ya'ni pur kardani shakl, pur kardani blanka, pur kardani varaqai sabti nom, hamura form megan. Ya'ni pesh az inki ma ba yak mehmonxona daxil meshawim, pesh az inki ma ba yak kitobxona daxil meshawim, pesh az inki ma ba yak xo'p muassasahoyi махсус дохил мешавем, яъне ки дар он ҷо мо бояд баёноти худмонро пур кунем, ба мисли ҳамун баёнот пур карданро аз худ мекунем. Ин буд маҳоратҳо, яъне кадом маҳоратҳоро мо аз худ мекунем. Беҷерӣ маҳорат, беҷерилар маҳоратҳо ва танитма муаррифӣ кардан. Xo'p, dil bilgisi, ya'ni grammatika. Dil bilgisi grammatika meshavad. Ya'ni grammatika, xo'p, grammatika ba zaboni rusiy ast, ba zaboni tojiki dastur zabon yo qoidahoyi zabon. Bulunma durumu, holati budanro mo shumo meomuzim در این قسمت کتاب. bulunma durum حالت میشه، حالتی بودنی یک چیز، حالتی تواجد، حالتی بودنی یک چیز رو ما و شما می‌آموزیم. یعنی مثلا میگیم bilgisayar nerede؟ bilgisayar okulda، bilgisayar evde، bilgisayar odada. به همین شکل ها رو می‌آموزیم. و باز var yok رو می‌آموزیم، یعنی هست نیست. در زبان انگلیسی این there is میشود و there is not میشود. there is not. خب sayılar، رقم ها رو می‌آموزیم، رقم ها، شماره. خب kaçıncı این هم در رقم داخل میشود، اما این در توجیکی میشود این ترجمه کرد رقم‌های ترتیبی، یعنی یکم، دوم، سوم، چهارم و همین minval. یعنی مثلا رقم sayılar اینجا آورد، رقم میشود 1 2 3، kaçıncı میشود یکم، دوم، سوم. kaçıncı یعنی چندم میشود. اگر ترجمهش کنیم kaçıncı چندم یعنی همون رقم رو در نظر دارد، چندم. Mesela ben Türkiye agar bugün birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci, sekizinci. Xo'p, به همین طریق یعنی ادامه میدیم. اسم جمله‌های اسمی رو می‌آموزیم در همین قسمت. کلمه‌ler یعنی در کدام موضوع ما کلمه‌ها می‌آموزیم. یعنی کلمه‌های نو درباره okul، مکتب، کلمه‌های نو درباره oda یعنی اتاق، حجره. Kelimeho درباره yer yani makon، yerler، makonho. Kelimehoy sifat yani sifatho رو می‌آموزیم. صفتlar yani sifatho رو می‌آموزیم. خب در اینجا آورده است nerede میشود که در کجاست. nerede در کجاست. Nerede در کجاست؟ با زبان انگلیسی در خاطر داشته باشید، کسی درس‌های انگلیسی را پیگیری دارد، گذاشته بودیم where is where are. اما در ترکی یعنی اون verb to be نمیآید. یعنی ما در زبان انگلیسی verb to be داریم where is a book مثلا، where is my sunglasses. یعنی من عینک آفتابی من در کجاست، عینک من در کجاست. where is my pen، where is my pencil مثلا. خب where is. اما اگر جمع کشید where are my books یعنی کتاب های من در کجاست. اما در انگلیسی، در ترکی verb to be نمیاریم، فقط همون where میاریم. یعنی nerede در کجاست. خب این بود درباره کلمه nerede. چرا اینجا nerede آورد؟ اگر در خاطر داشته باشید در قسمت اول همین کتاب کلمه مرحبا آورد. یعنی غالبا یعنی
بسیار وقت درباره سلام علیک شناسایی صحبت رفت در قسمت اول کتاب، اما در این قسمت نرده آورد، یعنی غالبا درباره مکانی چیزها صحبت می‌رود، یعنی در کجاست، در فلان جاست، در اینجاست، در اونجاست، غالبا در همین موضوع صحبت می‌رود. خب داخل میشویم در قسمت دومی کتاب. معذرت که سخن رو دراز کردیم. خب همچون یک مقدمه ای قسمت دومی کتاب بود، مجبور بودیم که یک کمی شرح دهیم. خب اونیته یکی قسمت دوم، بخش دوم، نرده در کجاست، قسمت ا را میگیریم. یعنی قسم ا okulda در مکتب، okulda در مکتب، یا کنیم اینجا okulda، یعنی این در می شود، در می شود. خب okulda در، اما این نره هم خب کجا می شود، کجا، و این می شود در، یعنی به معنای دری خانه، و در یعنی به معنای مکان. نرده کجا، در کجا. خب کمتر یک کلام کنیم خوب نمیم باشد. خب نره کجا، نرده در کجا، okul مکتب، okulda در مکتب. خب کلمه ها var هست، yok نیست، nerede در کجا، kimde در کی، در کی. خب جمله میگیریم. sınıfta kim var، sınıfta kim var، در صنف کی است. صنف می شود، این تا در می شود. خب اینجا شاید سوال پیدا شد که چرا که به معنای در بود اینجا تا آمد. خب هر کلمه ای که فراموش نکنیم این قاعده در زبان ترکی یکی از قاعده های مهمترین به شمار می رود. فراموش نکنیم که هر کلمه ای که در زبان ترکی با حرف های fıstıkçı şihab اینها را همش جمع کردن در یک دو کلمه جا کردن، یعنی پیستا فروش می شود. fıstıkçı şihab یعنی شهاب پیستا فروش. اما از روی حرف ها اگر بخونیم فستک چشهپ می شود، فستک چشهپ. بنویسیم شون. خب یا بنویسیم شون، شاید برای نفر اون کسی در کار باشد، یا اون کسی در کار نه، حتما این را باید از یاد کنید. خب ف، خب بیاین با کلمه نویسیم در خاطرتون میمونه. فس، خب fıstıkçı، خب şihab. fıstıkçı şihab. خب شاید این او باشد. خب برای ما این حرفایی که به مایده نوشتگیان اینها لازم نیستن. fıstıkçı şihab، fıstıkçı şihaba 1 2 3 4 5 6 7 8. بله fıstıkçı şihab. خب نگاه کنین دوستان گرامی، با کدام حرفی که با حرف کلان نوشته شدگی است نگاه کنین. ف س ت ک چ ش ه پ، ف س ت ک چ ش ه پ. خب اینها رو اگر بخواید که در ذهنتون بمونه این خیلی لازم کنین. fıstıkçı şihab، fıstıkçı şihab، fıstıkçı şihab. یعنی شهاب نامی آدم، fıstıkçı پیستا فروش، شهاب پیستا فروش. خب انا کن دقت کنین. خب باز ما این کلمه هایی که به ما لازم نیست، حرف هایی که به ما لازم نیستن اینها رو با رنگ سیاه، این همش سیاه میگه دست کو. من خواستم که فقط کلمه های حرف هایی که به ما در قرآن همون را صرف کنم. خب نگاه کنیم کلمه حرف هایی که با حرف کلان نوشتگی هستند همین ها برای ما در قرآن. حرف های مایده را اهمیت ندیم. sınıf نگاه کنیم ف هست، sınıf ف، fıstık ف، fıstık ف.
ف فستق به همون خاطر ت میگیرد. هر کلمه که بخشش زیاد. خب هر کلمه که با همین حرفا انجام یافت پس نگاه کنیم. پس در آخر کلمه چی میگیرد؟ یا تا می شود، تا، یا تا می شود یا ت می شود. تا ت. خب اینجا با شاید که سوال پیدا شد که کدام وقت تا می شود کدام وقت ت. انا این سوال باید که درس‌های پیشکینه را خوب دقت داده باشین. کدام وقت تا می شود؟ همون وقتی که صدانا که ا خب بیاین نویسیمشون. A او کدام وقت تا می شود؟ وقتی که هجای آخران چی گفت شد اینجا؟ اون در دیگر جا نوشتیم که خب تمام. بخشش دوستان گرامی بعضی وقت تکنیک است، یعنی خیلی شدنش ممکن. خب در کلمه چی بودیم؟ فستقچی شهاب بودیم. کدام وقت تا میاد گفتیم کدام وقت ت میاد. خب وقتی که ا او اومد هجای آخر کلمه ا او اومد پس تا می شود. تا. اما خب اگر هجای آخری کلمه آخران کلمه یعنی ای و اومد پس ت می شود. اکنون نگاه کنیم که در اینجا حاضر برای پرتر فهم شدن خیلی اشاره کردیم. خب اگر او اومد پس می شود تا. نگاه کنیم صنف تا صنف آخران هجا در کلمه صنف نف است. میخوانیم آخران هجا نف صنف دارد پس تا می شود صنف تا. اما خب اینجا کلمه ت خب انا احمد ت یا کنیم کلمه احمد ت
یعنی هم کلمه هم حرف ت فستقچشی ها اومده است فست که فست ت فستقچشی ها است هم آخران هجاش ای اومده است ای نیوگنیم ای او پس می شود ت. خب این قاعده را فراموش نکنید در درس های آینده سخت لازم می شود. Sınıfta kim var? Sınıfta kim var? Sınıfta kim var? Sınıfta öğrenciler var. Sınıfta öğrenciler var. در صنف دانشجویان هستند. Masada. اینجا دا شد. برای چی دا شد؟ به خاطری که از همین فست که چشه هپه یگان حرف نیست. با اون خاطر دا شد. Masada kitap var mı? Masada kitap var mı? در بالای میز کتاب هست. Hayır. Masada kitap yok. Hayır, masada kitap yok. Yani var hast, yok nest mi şuan. در بالای میز kitap nest. Öğretmen nerede? Öğretmen nerede? Öğretmen yani muallim omuzgor در کجا است؟ öğretmen ofiste. Ofiste. Yine kelimeyi چی اومد؟ کلمه اومد که فست که چشه هپه دارد. خب نگاه office s دارد. office s فست دویم حرف فس office پس ت باز برای چی ت شد؟ با خاطر که office آخران هجای کلمه office ای دارد. خب اینجا را نگاه میکنیم office ای office وقتی ای اومد پس ت می شود. office ت öğretmen ofiste. خب kalem kimde? خب kalem kim? کیست؟ ده در kalem در کی هست؟ kalem در کیست؟ kalem در کیست؟ یعنی kalem در دست کیست مقصد. kalem Ahmet T یعنی kalem در احمد است در دست احمد است. خب خب اینجا را گرفتم ها. اینجا باز چی موند؟ خب اینجا تمام. و hazırlık çalışması. خب hazırlık omodagi را میگن omodagi. çalışma کار میشود. çalışma. دوست سوال کرده بود نمیدونم در اینستاگرام بود که сообщение بود چی сообщество بود çalışma چی میشود؟ çalışma کار میشود. خب اما نگاه کنیم در زبان ترکی هم iş کار میشود iş هم çalışma کار میشود کار کردن یعنی به معنای فعل میتونیم اون رو تصریف کنیم. مثلا ben çalışıyorum, ben kar mekanım. Sen çalışıyorsun, tu kar mekanı. Ben çalışmıyorum, ben kar mekanım. Sen çalışmıyorsun, tu kar mekanı. O kar nakadesti mesela. خب این س یعنی بندک اضافی است. hazırlık çalışması کاری آمادگی یعنی کاری آمادگی یعنی این کلمه رو با این کلمه پیوست کرده اما در اصل کلمه çalışma هست. çalışma. خب کاری آمادگی ده چی داره در اینجا؟ کاری آمادگی کمتر میده کنیم که خوب نمایان نمیشه در اینجا. خب در این کاری آمادگی 6 رسم آورده است. این رسم ها رو ما و شما باید که چون کنیم معین کنیم که اینجا کجا است، اینجا چی است مثلا. خب resimlere bakalım. با رسم ها نگاه میکنیم. soruları cevaplayalım. با سوال ها جواب میگردونیم. burası neresi؟ اینجا کجاست؟ onlar kim؟ onlar ne؟ خب
خب масалан аз расми якум оғоз мекунем. Аз расми якум, дар расми якум агар мо ба ҳамин саволҳо савол диҳем, яъне бурасы нересӣ ба саволи якума, бурасы нересӣ. хоб бурасы нересӣ чӣ хел ҷавоб мегардонем? Масалан бурасы нересӣ, инҷа калимаҳо барои мо пешниҳод шудаанд, яъне ҳамун инҷо куҷост? Инҷа масалан сандалия аст, курсӣ аст, туғрӣ намегирад, китоб туғрӣ намегирад, бахче, капу, перде, кантин, дефтер, оренҷи, офис. Шояд офис, масалан метавонем бигӯем ки офис, яъне як биное ҳаст, дар он ҷо метавонем бигӯем ки офис аст. ё ки бу бина, яъне метавонем бина бигӯем, аммо калимае ки дар инҷа аз ҳама калимаи муносиб метавонем ки аз офис истифода кунем. Ё агар дар синф бошем, масалан навиштан имкон надошт, ниёз надошта бошем, метавонем инро ҳар чиз бигӯем. Масалан бурасы эв, бурасы апартмент, ҳамин хонаҳои бисёр ошиноиро мегӯем. ё ки бурасы бина, бурасы офис, бурасы масалан дигар ҳар як чизе ки дар зеҳни мо шумо меояд, метавонем инро ба ин савол ҷавоб диҳем. Аммо дар инҷа аз ҳама калимаи муносиб барои мо шумо офис аст. хоб офис. хоб мегзарем ба саволи дуюм, яъне ба расми дуюм мегзарем. хоб ба расми дуюм, бурасы нересӣ инҷо куҷост? Бурасы нересӣ инҷо куҷост? хоб инҷа аз рӯи расм хоб кантин туғрӣ намегирад, офиса гуфтем, лампа, оладмин, масса, прожектор. хоб инҷо мешавад синф бошад, ба хотире ки инҷа муаллима ҳаст ва дар инҷо талабаҳо масалан ки нишаста ҳастанд ва дар пешашон дафтар аст, китоб аст, дар расм онқадар возеҳ нест. Метавонем бигӯем синф, масалан синф ё ҳамон офис. Масалан дар офиса масалан мудир меояд, коргарон бо коргаро як суҳбат ё як маҷлисе мегзаронанд. хоб офисро интихоб кардем. онлар ким, яъне онҳо киҳо ҳастанд? Онҳо метавонем хоб инро биёед синф интихоб кунем. хоб масалан синф ва ба расми дигар мегзарем. Расми дигар. хоб ба расми дигар, расми сеюма, бурасы нересӣ. хоб бурасы масалан синф, чунки талабаҳо нишаста ҳастанд, донишҷӯён ва ба мисли ин ки дар дарс ҳастанд. онлар ким, яъне онҳо киҳо ҳастанд? ана ҳаминҳо киҳо ҳастанд? хоб инҷаро нигоҳ мекунем. Масалан перде, дефтер, оренҷи. хоб оренҷи менависем, интихоб мекунем, чунки ба талаба монанд ҳастанд, ба донишҷӯ монанд ҳастанд, дар дарс нишаста ҳастанд. хоб расми сеюмам кор кардем. Расми чорум. Расми чорум мегӯем ки бурасы нересӣ. Бурасы кантин. хоб ҳозир кантин қаҳвахонаи бигӯем ки донишгоҳ мегӯям. қаҳвахона намедонам дар хумон қаҳвахона дар донишгоҳ ҳаст нест. Яъне дар хумон шояд ки ошхона истифода шавад, ошхонаи донишгоҳ, ошхонаи мактаб, ошхонаи донишгоҳ ё ки ошхонаи мактаб. Аммо кантин ҷойеро мегӯям ки унҷа масалан ки донишҷӯён мераванд, як пиёла чой менӯшанд ё як ширинӣ масалан тановул мекунанд,
як қаҳва менӯшанд мераванд. хуб як ҷое ҳаст ки барои чизҳои сардастагӣ бигем да, яъне як чой, кофе, қаҳва, шояд ягон ширинӣ аст, масалан ягон печина аст, ягон кулчақанд аст, ягон чизҳои бигем сабук менӯшанд ё мехӯранд, боз аз пайи дарс мешаванд. яъне барои таомхӯрӣ нест унҷа, фақат барои як чизҳои як чӣ мегӯянд майдачуда мегӯянд, ё ки ягон чизҳое ки ба мисли чой, печин, қанд, ширинӣ, ба мисли ҳаминҳо. хуб кантин метавонем ошхона тарҷума кард, ошхонаи донишгоҳ ё ки қаҳвахонаи донишгоҳ, аммо ба маънои он қаҳвахонае ки тамоми мегӯем ки машруботу тамоми чизҳои нӯшиданиву хӯрданӣ бошад, ё ки ба маънои ошхона бигӯем агар тамоми таомҳо дар он ҷо бошад, ба маънои ин нест. хуб дар тоҷикӣ намедонам чӣ мегӯянд, шояд буфе бигӯянд, буфеи мактаб ё ки буфет мегӯянд, буфе мегӯянд. фикр мекунам ки фаҳмида нишан кантин. хуб ба ягон тарҷумаи муносиб, тарҷумаи хуб боз агар пайдо кунам, дар зершарх менависам, дар комментария ё дар Premiere бошед, дар Premiere менависам, ё ки ягон нафари шумо ҳозир айни ҳол агар ҳамин видеоро тамошо кардестин, дар зеҳнтон ягон калимаи хуби тоҷикӣ пайдо шуд ки тарҷумаи муносиб барои ин калима бошад, агар метавонед дар инҷа чӯ кунед, нависен, то ки ҳамон истифода кунем. хуб бурасы нереси, бурасы кантин. хуб расми чорум, расми панҷум, расми панҷумда мегзарем. расми панҷум, дар расми панҷум агар савол кунем ки бурасы нереси, аз инҷа сандалие, китаб, баҳче, капа, перде, кантин, дефтер, оранҷи, офис. хуб ба офисам монанд ҳаст. хуб синф, лампа, оретмен, маса, прожектор. хуб офис мегӯем, офис. хуб акнун онлар ким ё ки онлар не, онлар не, дар инҷа яъне онҳо чиҳо ҳастанд. масалан дар инҷа чӣ ҳаст? инҷа миз ҳаст, нишастгоҳ ҳаст, компютер ҳаст. хуб кунига кунем дар инҷа дефтер, кантин, перде, капа, баҳча, китаб, сандалие, оранҷи, синф, лампа, хуб маса, прожектор. хуб маса ҳаст дар инҷа, метавонем инҷа маса интихоб кунем. маса. хуб маса. ва расми охиронро мегирем. расми охирон. хуб расми охирон. расми охирон агар ихе савол кунем ки бурасы нереси инҷа куҷост? хуб инҷа куҷост? инҷа фикр мекунам ки синемо ҳаст. синема. хуб дар инҷа сандалие, китаб, баҳче. хуб онлар ким ё ки онлар не, онҳо чӣ ҳастанд? масалан капа, перде, кантин, дефтер, оранҷи, офис, синф, лампа, маса, прожектор. хуб инҷа сандалие метавонем интихоб кунем, чунки инҷа пур аз курсиҳо ҳастанд. курсӣ. хуб ина. хуб ба ҳамин ин ҳазирлик чалишмасиро тамом кардаем аз рӯи расмҳо. аз рӯи калимаҳо инҷа ресимлерде нелер вар бакалам ишаретлейлем, яъне ба расмҳо нигоҳ мекунем ва дар ин расмҳо чӣ ҳастанд интихоб мекунем. масалан дар ин расмҳо китаб буд, албатта ки китоб буд, дар пеши донишҷӯён китоб буд. хуб ва баҳче набуд, яъне боғча набуд. капы буд ё ки набуд? капы. хуб капы набуд, яъне расми дар набуд. хуб ва перде буд ё набуд? перде буд. инҷа нигоҳ кунем, як тиреза парда надорад, ин тарафаш парда дорад. перде буд. хуб перде буд. кантин буд, дефтер буд, дар пеши донишҷӯён ҳатман дафтару китоб аст. хуб оранҷи буд, офис буд, синф буд, лампа. хуб лампа куҷода?
لامبا 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 در این بالا یک کم ترکش نمایان است رسم دویم ده. خب لامبا نیز بود هست. خب öğretmen حتما هست. خب دانشجویان به معلم چه خیل پروژکتور هست اینجا نگاه کنیم پروژکتور اینجا هست در رسم سیوم. خب پروژکتور هم هست. خب تا اینجا ما و شما اینها را کار کردیم. خب کمتر خورد کنیم اینجا. خب در همینجا درس امروزه را به پایان میرسانیم چون که درازی بد نشود خسته کننده نشود درس ها. از درس آینده از okuma آغاز میکنیم. okuma از okuma آغاز میکنیم. خب در اینجا بگذاریمش. درس آینده درس 17 میشود. از اینجا آغاز میکنیم. خب دوستان گرامی یگان سوال پیشنهاد یگان توصیه داشته باشین میتوانید نویسین. خب اگر در اینجا دریافت نکنید در اینستاگرام فیسبوک و در سابشست و نویسین. خب یگان سوال پیشنهاد باشد یگان گفتنی باشد مرحمت من یک بار ترجمه میکنم و اگر نباشد به همین نوار امروزه و درس امروزه به پایان میرسد. var هست yok نیست nerede در کجا kimde در کی sınıfta kim var در sınıf کی است sınıfta öğrenciler var در sınıf دانشجویان است masada kitap var mı در روی میز کتاب هست hayır masada kitap yok نه در روی میز کتاب نیست öğretmen nerede معلم کجاست öğretmen ofiste معلم در ofis است یا که همون دفتر کاری است در اتاق کاری است قلم kimde قلم در کی است قلم احمد'te قلم در احمد است. hazırlık çalışması kori omudagi 16 tasks today. Have a nice day. Thank you. Resimlere bakalım, soruları cevaplayalım. Yani barasmaha nigah meکنیم و cevap میگردیم burası neresi اینجا کجاست onlar kim onها کیو هستن یا ki onlar ne onها چیو هستن. Resimlerde neler var? در رسمها چیو هستن. Bakalım, nigah meکنیم, işaretleyelim, işora guzori meکنیم. Sandalye, kursi, kitap, kitap, bahçe, bohça, kapı, dar, perde, parda, kantin, oshxona ya qahvaxona donishgoh, defter, daftar, öğrenci, donishju, ofis, اتاق کاری, daftari کاری, sınıf, sinf, sinfxona, lamba, charogh, öğretmen, muallim, masa, miz, projektör. Projektör همون جهازی هست که یعنی در تنه دیوار چیکار میکند نمایش میدهد. پیش وقت در مکتب‌ها در صنف‌ها میآوردن جهاز کلام بود خیلی تا میدادن یا که بر لنت میموندن در تنه دیوار نشان میداد. حاضر و فلش میمونن یا که در کامپیوتر وصل میکنن اون چیزی که در کامپیوتر است در تنه دیوار نشان میده. خب در همین جا درس امروزه به پایان رسید. خب تا درس‌های نوبتی خدا نگهدار موفق و مؤید سربلند باشین و گفتنی هستیم که hoşça kalın görüşürüz. ای مردم بیدار پناهتان به خدا تا دیدن دیدار پناهتان به خدا. لطفاً abone شدن را فراموش نکنید. نه در کانال دنیا زبان abone شدن را فراموش نکنید و لایک ها را نیز فراموش نکنید. لایک بگذارید تا که درس ها زیادتر پخش شود و زیادتر ما و شما کوشش کنیم که زیادتر درس ها را تهیه کنیم. موفق باشید.